Salih Çelik براكي مي پر إنسانكي بعزم وبقرار للخبو تجار بو لفارقين دكانوي هبو و د تجارت خدا جي پر زيده درست بو و درست هات ناس کرنه پشتی کو دعوه ناس کر جي ديسا شو بتجارت را مشغول بو و درستی و راستی و یاد نام ملت دا آلی تجارتی و داین و ستندن دا بگوی را هات دعوه جی انسان ذاتا برجی و براستی و درستی ناست کرن به اولوون به را تجارت ایکو بکرنا جی رازی بون و بوی درستی اخو کت دعوه اسلام دعوه ناس کر پشتی که دعوه ناس کر تمام فداکاری و تسلیمیت خو دنیا خو تجارت خو منفعت دنیای بلکه تمام دانی عالی کی و دعوه خو دانی عالی کی وقتی که هر دو لها بقى قليانا بدعوه دكرت و دعوه خو ترجیح دکر ایشه دعوه خو ترجیح دکر بلکه دنیا خو احمال دکر تجارت خو احمال دکر مال خوی دنیا داوید عالی کی و نخواستم ام باش دزانن ایک ویناست کن دزانن دویره دا پر مال و ثروت و تجارت و ایش و منفعت خوی دنیای هندا کر لی تک تشتکی هندانه کر دعوا خو هندانه کر یعنی صالح چلیک سری اولی کو دعوا خو ناس کر و قلبا تسلیمی دین خدا دعوا خدا بو قلبا تسلیمیت نشان دا لسر وی کونی دوام کر یعنی تجاری تتیدا کتن و راوون ندیدید دا آلی فکر دعواوی دا لید آلی دنیای دا آلی تجارت دا پر جارا کتن و راوونی وی چی بون اویا ذره زرار ندیده اینانج و باوری و تسلیمیت و دعواوی و مجادله جبو دینی وی دعواوی صالح چلیک راست بو درست بو وقتی که تشتکی بگوت راست گوت حقیقت چه بیاوید گوت یعنی تدی هنک انسان هنه جبو مصلحته جبو فلانه جبو بیوانه جبو انسانا قلب وان نهیلن و صالح چلیک وسانی و حق چه او یعنی برا خدا عاجز نوه برا خدا جی نخیده انسان کی جید خیده او زانه حقیقت براستی بدرستی و به وردوی دا جی انسان را دگود دیسا صالح چلیک میره روژه تنگ بو انسان وقتی که سقنتی بسری وان دا باتنا بالوان خستا ویالی بچونه باتنا دهاتن پید سکنه یعنی انسانی کن قلبی خوشش دعوی را وکربون روژه کی بکتنا سقنتیا تردد دوان دا چه بویا سقنتی دوان دا چه بویا وقتی که بالوان خستا با بلیسکلوان خستا دیسا جدهاتن بصالح چلیک دی سکنه الله زي إفادة بكم صالح خدای تعالی جي راضي به خدای تعالی رحمه خليك ناس كرنا موان موي تا بري نوتو دديا من 1992 كنت بيجن بري وي نوايدا ناس كرنا ما تشيبو فقط نزيكي دا نيبو د نزيكي دا سالا نوتو او دديا دا نزيكي دا ناس كرنا ما تيكليا ما بهورا هنك تشيبو پروژه حقی وی نوایدا از کارم چند گوتنا بیجم دوان سال 1909 ددیا داجی یعنی نوتو ددیا داجی دوباره چه معلوم مملکت ما الولات ما دنوا جماعت اسلامی دا و دنوا خیر جماعت اسلامی دا شرط چه بود نبوي شريدة تابي عندي يعني مسلمان اجي محافظة خكر مسلمان اجي نقارشي وان يارا اوجي مجادلة خدان عندي دفردا تابي ناس كرنا ما براي ما صالح تشيبو ولا حلاقة صالح ابي بقدرك ما وي ناس كر
يعني القارشي مسلمانة لقارشي إنسان مسلمان براي خو علاقة كي خوشكل سريبو يعني القارشي نيارة مصالح أوادية كي زيادة سرتبو وزيادة بتعويز بو فهاد قارشي مسلمان جي عينو صا أخلاقي إسلامي كو أم دبيجن نرم بو باش بو قنج بو أم تجاري جي تعال نبونا وما جي حسكر حتى وفاة ويجا الحمد لله وحسكرنا ما جي كيم نبو حسكرنا ويجي القارشي ما كيم نبو إنسان أكيد تير قنج بو أم صوي ناستكن ولا براي ما صالح دا قارشي جماعة إسلامي دا دا آلي إطاعت دا آلي خدمت دا آلي مجادلة دا أسكار مشوارا بيجم يعني مرد چند حباب بجميرة آلي وان وصفه باش دا يك جيجي صالح بو براي ما صالح كي صالح حقا دا آلي مجادلة دا حتى تبيجي بتعويز بو يعني وقتك مجادلة تدانيا آليكي مسلمان دانيا آليكي او تشتي دنيا يجي تشتي خير إسلامي تدانيا آليكي صالح تجاري تشتي دني هنت تاني و دست داوت آلي مجادلة و أني أمكارم فيات حقي براي صالح دا بيجن دا آلي تعويز زياوي دا و دا آلي قرار لخاوي دا براك صالح مدايم و دشهابان يعني بنزل حزتي عمر حزتي عمر جد المجادلة دا معلوم هالكس شغل بي شكلي يفزانا و بي وصفه مشهورة يعني بيت تعويز بو وقتكو مسألة كي حقي إسلام دا حقي مسلمان دا باطا بالي أو التجاري يعني اللي ويا لي الكسينات رأينتا حقي تشبيا قد حقي دعوة دا مصلحة شوا إيجاب بكرة ويوينا ويتكر يعني كب روجا إلو كد بيجين قايدر ما فلان دحقي حزتي عمادة شوا تنبو عين وصا دحقي براي ما يصعد داجي حقا تنبو و في قرار الخوي ما بوي شكلي بوي وصفي ما ويناسكر خذت على جرازي به روجا كي ملكي ويج مرابو گوته کی دوی پاشی کو نوان سال پاشینا کو نخوشینا گران لیکتو ایجا نخوشینا پرله گران بو اوی مبیوی گوگم جرا گوتیا وا یعنی دروب تد کبا کو یعنی وکا کو مرن نزیته یعنی اشترى انا چه مسألة قلبت تدام باید تشکی کو تبیجی دردکی تا یا او کی تا تشکی کو مراخت کی هیتنه فلان گویجی برا اوا گوتیا والله ام تشتكو از دريم دا هي بلكي كلبه كما بجي لا حق الدنيا لا حق المجادله دا مايا ام مجادله اسلامي يعني مدخوستكو از مجادله حتى را مكليه من ده اوقا من دفالار جد ها زياده بكره او كل دريم دا مايا يعني مدها زياده بكره متشكر بج مدها زياده بكره اویات طبی پرزده لخوشامتشو و حقیقتا اویات چه نشانده اویات صامیتاوی قنجیتیاوی و دعوه دا و قرار الخوی مجادله عشقی که ام دبیجن اوی نشانده دا برای ما صالح از ویاجی شاهدم ده حقیوی دا انسانا کی کب ترکی دوی انگرمه yani پیشیا خود بینن صالح بیج حقیقتا مویات دا دی insana ki پیشیا خود زیده دیته وقتی که جانا مثلا دا مرد با هفرودنشت مرد خبر دا مرد حق دعوه دا هر یکی فکر خود گو مرد درایند که صالح آبی خصوصا فکری کوی دگو تشتی کوی پیشیا خود فکری او دگو پاشه مدرایند که او تشت دهاتن جی یعنی دهاتن او جبروی قاسی جی ما خو پید گرت براستی يعني اعتبارا ما بيه هبو جبروي قاسي ايوكا صالح ابي و ايوكا سيدا مال سعيد هر دو جي وان وصفه وان هبون ومرخ دها دخص مرخ نزي وان بده چونكي جمرا كا قاله كيبون استخازم چند مسئله صالح ابي بيجم صالح ابي امروزه كي بهبره بون تابي هوالا جانا حناك شي تكر بفهمدني كاي حناك تكر هر كس كيش خورة تشتكي دردكي ويهبو
fakat derde Salih abi gelenlikle dinava havale xuda eva kamede kurudunist. Yani hineka bahsa mal dünya etkir, hineka bahsa zevac etkir, hineka bahsa erdat etkir, hineka bahsa taksiyat etkir, hineka bahsa khaniyat etkir. Bu nebem insan. Eft fıtratı metevadet çeti. Ama hakikaten işte minas kir. Rojek roje xuda صح نكر بيجا زي فلان خاني ياجي فلان عربة ياجي فلان جل ياجي فلان فتحس كرنا كويهب ولا خوارنا كا ببيجن بقوشت حست كر يعني حتى جانا محنك بيت كر متقو تشيت كبي سر يعني جانا قوشت توها بعشق وقت تقول له اما جي تشتكي من اما يا اما جي خورا كان جاركيش ayda yılda tiştek desteğime ketem evcid bakın yani. Yani zamanı xada de farkını da belki en esnafı yani eskarın bejim sayılı esnaf biye. Buna rağmen tamamı vi mali ve fedakariye de rede da yani belki roj hebe hene gepek nanjib destine ketbe yani brojanin beji yani بدانا برچیمانه تجاری نگو از خودی و زنگین بونه فدای وی اشی کر و برا چما و هابو یا فلان تجاری شبه کوسا چه نبو و مد حقیقی ده اشترده کوسا نکر فقط زمانه که هبو ناجی yani zanı bu tişte hoş bu ev kayıcı özelliği ucu hebu tabii ki ev zamanı mepştik derbas bu idi muhacerat eder devam kir dve muhacerat eder em tev her yeki Xuda Teala nasibe mebcina debir evi zamanı hanekayı da hakikaten gelek aile perişan bun yani sabra kavsa tahmin bike devi zamanı evde ev kafire de hoş de و herkes parka و bahçe و havuza و berdeniza و الجرا و السيرانه و حتى insan وكا صلاح belki Avrupa و ülke dine bir geryana fakat o devji havayı berda car hebu bçarmaha pencmaha belki zaruke xanet ditin hatta ezveş taraf bejim yani malaka ku had sehab ode ve hebun em seçar hab aile ve mühacerat de tetserdile hevde tabii ev qazaruk henek insan hatta naxoşt ketin belki bu naxoşi net çune doktora çünkü ku biçuna belki xudineke bahatana gertin ya tişteki vsa sakatine mazun ya vücuda vada ya ji bimirna vad bu mal ya ji bimirna sebiye vad bu mal ya pileke va naxoşine mazun derbast kirin yani kine mesele Salih abi va derda tamamıyla belki qasi gelek insanı ha fedakar evcibi fedakariya xukir asla jid mesele de da've de ticari isyani nekir bilakis şükri xuda kir o ve dürüst buna xud devam kir hatta zqasa ki dine bahse naxoşiya Salih abi qanaat amen tahmin amen tiştek medi yani belki hem de aynı zamana ki de tevkif nebun hem peşya tevkifun na ev peşya me tevkifun fakat ve tevkif kirna vada yani müddeteki direş dua sorguya daman dua işkence daman لسر بتون وادان رازاندان دوی هوای هانکایی ده حتی پلیس دنما ما بحث کرن دگو یعنی کن اگر لودره و نمرنجی شش ماه شونده سالک شونده 10 سال شونده و نه تحریباتا و ماناوی سرچیمان تو نوین مثلا بخواه هفته روزید گذارتیه دمامه 4 روزی نزدیکی 4 روزی ویم سر بتونه بونه tabii ki gavam derketin gelekime mesela Fesih Hoca her de görçke xoan dakir ve sonra da hatta bu sebebi vefatavi Salih abi yani kezaba yani kezaba raş Gömcer bin Karaciğer hindakir ve sonra da bu sebebi vefatavi hakikaten yani az %100 günah nexmstiye ama tahribat mazın dua sorguya da dua işkence da va havale meyha kıymet ditin İcat servi havayı da go ame ticaret yapkin azwi ame şeveki jvedere her İstanbul'e me henek yani me ticaret jit berde bikirna me dostu ahbabı xoy mervi xoy vedere jibditana
Tabii em Kurvejid için açıkçası polis du menakatın. Yani em ha açık dibinin me takip dikin. Em jî hiç nabêjin yani eveya me takip dike falan bevan. Kardeşim küme güneh kiribe em lê poşmanın. Eğer me rastî kiribe em şi poşman dibin. Hatta em carek jê pirsîm govana dîsa me takip dikin go baş kes qorumayê me tin qene bira qorumatiyê ji me re bikin. Eğer hinek bixwazin me bikujin ya tiştek ji me bikujin bira qorumatiyê ji me bikin. Hakikaten min nava İstanbulê min golê dinêrî em çin camiyê wal du me ew ji tê tuwaletê. Em çin ba qonderecî ew jî ba me tê qonderecî. Go bira ji me re qorumayîtiyê bikin. Me henek me bikir. Divê çûna me cara dinê ku em çûn İstanbulê êca bi me re Henîfî Hoca û Hacı İskan gola em ê ji werin qasekî li wan dira me ji xwe re bi hev re bigerin û heval mevalê xwe jî dostê xwe jî çekî bîn mîna me ji derê me got baş. Em ji vê derê bi erebê çûn şeve em gîştine Adana ji Adana em derbas bûn Pozantî ya me golan birçîne salahê em çûkin goya ez cînê wisa zanim xweş gohê zamanê qondiraz hatime 90ê wan de gonzam ku derê çawa falan bêvan gol quntekî pir xweşik ez zanim zam goştê çawa pir ji me re wesf kir me jî got eşkam her ji xwe li wê derê bê neqlê nanekî xwin em çûn heqeten ya wala me lê re ne pircîkî ew kejî tabî me em ji otobanê derketine got ciyê kamyonciya hene em çûne wê derê şeve jî derengê şevê em cikî sekinîn çû ji mêrik re gotê goşt zam çawa çê bikîn zam goştê bizinan zam ê tiştîra çê tiştmiş ware gotin werhasil hev eyar kirin goşt anîn gerçekten goşt pir e tîp jî pir xweş e me got me dilê xwe de got em pir birçîne wala me îca îro bi xêra salah bê nanekî xweşik bixwin ya me rakire goşt bê meneveka lastîkê dikişînî tam ne pijiyaye o goşt demek ki heywana şercê kirine jî ê pîra ye oca ew ketiye serê bê zehf xweş e dixwaze ku em jî bêjin xweş e Henîfî Hoca re got Henîfî Hoca got yani ne got nexweş e Hacı İskan re jî got Hacı İskan jî got erê baş e falan ji min re got hema wallahi nexweş e kurayî xweş e nayê xwarin me dî got kurrê çêj xwe tu tişkî qayîl nabî got hema tu bêjî nexweş e esprîka me yuha jî derbas û Xwedê jê razî be em çûn İstanbulê Erhasil me îşê xwe kir me dost mostê xwe dît ticareta xwe kir em vegeriyan ez ê nexweşiya wî jî behs bikim tabî ez pê hissiyam yani kezeba wî reş derve xwariye 2000 yani wextê ez pê hissiyam 2015 falan yani ez duê de pê hissiyam min carek di dojê re got tilsaxilxa xwe narênî hem çixarê dikişînî û hem jî xweşik baqima xwe nakî ya got ez çawa çê bikim ez ê çawa baqima xwe yani ez çim însana godarî dikim ji derdê wa ez dîsa mecbûrî dest bi çixarê dikim ez bêjim ez ê li mala xwe rûnêm kezeba min dêşê ez ê herim tam tedawiya xwe bikim erpişt xwe dinêrim li alîkî însanê me biratî bi hev re kir dibin erdê de li alê dinê heps û zîndan dişê li alê dinê muhacerat li alê dinê yetîm li alê dinê însanê bêmane jinebî li alê dinê dêw bavê stêr û bi dua û bi zarezar ez dikim nakim me nikarim bisekinim sebram nayê nemimkin ez bisekinim ya tê bimirî got ez bimirim jî yani Xwê Teala hetanî kurê min Velhasıl defalarca çok hasta ve hat yarım tedavi sonra da kezeba'yı gotin hatani falan zamanı eğer ne değişkirin yani ameliyat ne be o kezeba raş nedeni kesinlikle artık o vefat bike. Tabii herkes ligori xwe çaba kir virde me dit. Yani fazla yani öyle gayret kamazın jî tune bu ez wê ji te bêjim yani birayê wî eger xuşkî bûn eger zarokî bûn texmîna min de temama re jî sarılık heye yani nexweşikî way temama re nîn be jî en azında pirî wawsa bûn yani hinek lê dihatin êk lê dihatin ya ewkê wazê de bûn değerê wazê de bûn falan bêvan werhasil ji ailayê çê nebûn di dû re yani Müslüman pê hisiyan îdî wêle geniş
Camia olarak go emtxazın yani kija havaleme da ailavi de insanı ki garbe kezaba xubide yani vaha genel olarak artık bu vakan bejin seferberliği yani herkesi diciye xuda gayret kir. Ez şahsen ez hatım maila xu top kir, gurey xu, braziye xu, hatta xuşki xu. Mzaf yani vaaz ve nasihat yani ligori zane buna xu, tiştina jvara god. On go ez gurey xu, braye xu, herkesi xu zeydetir ez bir insani hist kir. Hakikaten kezabam de buna ne derhal bidanay. Kurkim tane mxost mgo hara kontrol ke. Nihayeti Kore min, Braziye min, Zave min, hatta xuşkeka min xwîna xwe ew kumekê xwe dane doktora ew kirin teqdîrê ilahî ya birazîkî min lê hat min got ez dixwazim tu bidîyê biraziyê min jî hê bekar bû ji 20 salî got kesinlikle ez ê bidimê ve Malatya sonra İstanbul değerê wa tiştê wa tev hevgirtin em pêra çûn İstanbulê her diyer jî ameliyat kirin ve kezeba wî biraziyê min danê Rabbê alemê wî di cenneta xwe xe Rabbê alemê me û temamî nesla me temamî hevalê dostê me cemaeta me ülka me baxsus ümmeta Muhammed ji bo dînê Xweda me temama ji hev re bike bira